Wengenza kwethu before ke ngidedele video abazali ke bengane ifunda lapha ke esikhwelo CP school bakhala ke noma ke bakhala ngothisha noma ke kunodaba lothisha okuthiwa ke ukopa izingane esikoleni thiwa ke uThishomkhulu uqhubeka ke ukufunda kwabafundi njengenjwayelo uvikela ke umsebenzi wakhe thiwa ke bangaphandle ke kwesikole njengoba uzibona kule video ke nabazali bafuna ke izincazelo okuthiwa akafuni ke uThishomkhulu ukuphuma ke ngaphandle aphendulane naye bathi ke ebacela kumnyango ungenelele ke kulesa sigameko naye ke ivideo yakho uzibonele futhi uthi izuvo lakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngale video bungasibingeleni akubona bodwa abazali ngicela khona ngicela sinikezana mhlambe ayisithe mhlawumbe umuntu ozonikhomba ozoba kakulina nikhombe ngakho siyayithanda kaThishomkhulu leyo nayi iphatho sisithanda kaThishomkhulu ukuthi siyacela ukuthi noma kubhizi siyabona yabo ingane vele zidibhize esikoleni kodwa Thishomkhulu bese uhamba ngaleli giya lokuthi izinye izinto soyibabysitha semakhoneni angithi wayibona yonke ngelizilo kanti okwesibili sifika la esikoleni oqala wabaleka Thishomkhulu ingane ifike nesibhamu wabaleka washiya abazali bemili sebelinde ingane la wahamba wena sahlala thina ngasaba yilima Thishomkhulu ndoda sikhulume kahle asikakhulumani ngokudelela ngoba phela masuthi cha ngoba ngiyazi le information wakufanele ukuya ngiyazi nothisha bayasa babuza wabaleka le information njengoba nanikhona hayi ngisho ukuthi kunabazali Thishomkhulu abahlala lapha etsheni lapha ngasekhaya yeah ngaleso sikhathi sifika thina bawo lesigaba ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi ima angiyazi leyo nto ngicabanga ngicela ukutshela ngicabanga ukuthi mangabe ngilale cha silalela cha wena ngazi ukuthi wena awuzele ngale ndaba uze ngoku zonke indaba Thishomkhulu wengema nimele kwesijibhi nimele SG asinaye akakhethwa iphi kwathi ikhethwa mhla ka3 ukube khona SGB besodlula kuyona besifinyelele ngoba sayibekela imali angithi wena mawunekhaya ukuthi sifinyelele kuyona ngicela ukubeka nami sebuza ukuthi SGB uyayelaza uhlaba ngithi mina SGB wena uyalaza yebo njoba sila esikoleni mina ngiyababona abazali asebebekile njoba ngicelile awazi ukuthi ngize ngalophu utaba awazi nami ukuthi sebenza imase iyona lento yokuthi masithi siyacela sicela ukukhuluma yabo manje indaba usuyika phezulu ngoba nakuse kukhona abazali abareportini awazi ukuthi zingakanani ingane affectekile lapha esikoleni yayizwa okwesibili ngicela nginikezile abantu ithuba waqeda ngicela nami ukuthi ma ukhuluma into engekhuluma into mayisireport emaphoyiseni angikwazi ukuyenza ngoba ngibulala ubufakazi ileyo munikithi baba muniki thuba hawu muniki thuba awufuni ungizwe ukuthi ngithini ngicela angisho kabi ungangibhanqi nesikhona naloko ngale uzolethwa kwathi namhlanje uthi ngizele njengoba sithi sicela ukubona uyabo manje usufaka nezindaba esekade zidlula asitakazwakali thina ukuthi sizowenza bese ngajabula ukuthi ungaqale uze bese uya highlighter osekulungisiwe ugcine ngokwethu size ngako namhlanje okwesibili njengoba sila befanele ngabe SGB khona ngoba ngiyazi ukuthi benazi ukuthi sikhona na ifonela sayibekela kona ukuthi sifinyelele ngaye esikoleni ngoba thina njengoba sabazali sayibeka kufanele ukubeka upresident ukuthi uyena yabo njengoba simele nje kanje uyabo indlela esime ngayo manje ngazi ukuthi kuyaqabana ningapha asinaye nathi manje ngicela ngathi phela abanama concert ngingena abantu sila nje sosho kwethu sonke nama concert njengomphakathi yebo ngoba ufuna imeeting siyangena la hawu siyangena la wena ufuna imeeting yabo manje umuntu angena athathe kanye